abacuruza imiti ivura abantu, abacuruza iki, abatanga serivisi z'ubugiraneza, abacuruza amadrugs, abakora ibiki bose babikora mu ifaranga ry'Amerika. Rikaba kasamutwe kandi ari n'abarikoresheje bari gucuruza ibiyobyabwenge. Sha bitwaye iki? Yari yambanye becoje muri kala. Kandi padere abantu bakananyandikira. Kaze nkumvishe audio. Reka ndaje mumvishe audio umuntu yanyoherereje ndaseka. Yari yarakaye umushuti wa Mutipe uramuzi umutipe bita Ntuza Mr. Seka ntumuzi. Yagiye ngo kuri YouTube ngo agahinda karamwica. Agahinda karamwica. Arakuzi bajya bose twabanye kuva kera. Urakoze cyane. Yagiye kuri YouTube urukumva reka nkagushakira nkagukinire. Sami twari turi kumye kuri pano yanje Mr. Seka. Uravuze? Kumye. Give me a second. Reka ari hehe Mr. Sakara? Umva audio yanyoherereje uraseka upfa. Audio irehera. Salama Godfather. Imyaka myinshi n'abantu nakohereje message sinzi niba wari wayibonye mbere, ariko uyu munsi misemo kukohereza message kugira ngo nunabishaka wishyira ahagaragara uyumvisha abandi. Si ngombwa ko bo bamenye izina ryanjye, icyangombwa nuko uzi uwo ari we ukohereje message, kuko harya namuvuze nibagiwe Cedric. Maze iminsi numva inkubiri y'abantu barahiriye kuvuga ngo bazagukubita hasi, ngo bazakuvanaho, ngo wapi, ngo ntago ngo wica urubyiruko. Aba rero numva nifuza kunyomoza abantu bavuga ibintu navuga ngo batabizi, kandi ndanababaye cyane kubera ko abanyarwanda iyo dutangiye kugira umuntu umwe muri twebwe cyangwa se n'umuntu uri muri community. Reka nkubwire abatibi baragenda bakabyegereza umutima. Ntabwo nakinyize audio, reka ntabwo najya gufata umwanya wo gukina iyo audio gutyo gutese kuri ko dufatare. Iriga Godfather wibuke ko Seka twabanye kuva kera na kuva kera abantu ba kera baba OG. So Mr. Seka urumva hari abantu bakuzi, hari abantu twabanye nawe baduharura iminsi ngo Godfather ngo tubahaye iminsi, none rabo imyaka ibaye ingahe? Imyaka yari imyaka se n'ibinyacumi bizaza bihereza ibinyejana turi gupfa turi kugenda. Umva cyane rwose. Icyambere nuko nta muntu ugomba ubusobanuro bw'ubuzima bwa Godfather. Mureke ariko uyu mutipe yashizeho isura mbi koko. Mbafiti ego ko rinda wanje mbafitiye inkoro ndego cokombore. Hari inkoro ndego cokombora, hari inkoro ndego cokombora ya Cumisa umwana yarongoye umwana w'umukoza muteri. Ariko ibyamamare byaje ubu baragutuka sha niko yatikuye umwana w'umukoza muteri inda. Iyi nkuru ndaza kuyisotora nimugoroba urumva. Godfather wabivuze uyu mukanya kubera ko ndi bujye mu gitaramo. Nivuga ntari ndasohoka mere nk'akabano ninjoro ave muri Gens. Yewe ngeze kuri capacity aho ngiye gutangira inkuru bro. Ngiyewe panira ryoha Cedric abantu bakareka kabano ngo ari hehe ngora so abunje pano yabigenje ate Uva yasohotse ati imodoka rata. Tude uravuze ngo ni inkuru uri mu gitaramo cya Sentore urakora iki? Ndasohoka nawe. Ubu niwe Godfather bro. wayikoze igiteramo cya Godfather. Yego uwo ninde? Uwo niwe Godfather. Godfather.
yo waretse kubikora batarahiza igiteramo. iyi nkuru ndaza kuyibarangura nimugoroba, ndabatamiye inkuru y'uyu muhanzi urakumva. Yafashe akana k'agakozi yaragafashe agatwara mu kigega. oya none wose mu kigega se cy'amazi. Ikigega yamutwaye mu kigega, ikigega bahunikamo imyaka agenda iyo hirya, urumva. Arangije ahita agatera inda, urumva. Iyi niyo nkuru ihuze kuba iyo munsi Mrs. Clark ariko baboroka. Mrs. Clark nta miyaga, moderator nta miyaga afite. Oya ndi kumyutingana ariko andika iriya comment itari sawa, ntago ndi kubabloka. Urumva, bibe atari nk'umusitari cyangwa umuntu azwi yoba yabikoze. kandi ari umusitari sibiri. uravuze ko se ni iki? Ubwo zifatishije uzaryoba mu matangazo. Today wavuze ngo ni umusitari, uvuze ngo ni umusitari. Ni umusitari. Mbese Drake ubu baraje kuvuga ngo Godfather akoze nabi, ngo avuze nabi kuko yerekanye umuntu. baragakorwa mu nda n'ubumara bw'inzoka. Ibyo ngibyo ibyo bigosho nta kintu biba bibwiye Godfather. Bimbwiye iki? Ariko se kaze nkubaze Cedric, uko ubizi ngiyewe ndi umuntu ukangwa n'imirindi y'imbeba, ngo hano ngo uyu nguyu ngo yasuze, ngo uyu nguyu ngo ararutse, ngo uyu nguyu ngo akoze foto. I have no time for that shit. I have no time. Urimo kumva? Singiye urabizi, ntabwo njye ntanga attention, ntabwo njye nshobora kuza kugwa attention, ntibishoboka. Godfather ntabwo nshobora, izi media ndazizi kuri ntashobora kuza, sishobora. Niyo wagenda ugakorera ikiganiro mu kirere sinshobora kuguha attention ngo gusubize oya. Niyo ibyo wakoze bitange mbona bitakwiye. Bihehe kamba, ariko ibaze bihe wambaye ubusa. Urumva Cedric, do not, sometimes you answer the stupid people with the silence. Got you. Baby, Hi. honey, Akazi karanyishe uri kunzamura koko. uri hehe sheri? Ndi mu kazi ariko ndagasoje ndumva agasigaye bazakikorera. None se ubwo bigatuma utajya kurira amafaranga muri Kigali wenyine ukagurira umukobwa mugenzi wa iPhone 17 Pro Max. Yanjye byo bireke. Ariko se kuki utaretse ngo uhuze na Chude? Ndaza nemuzaniye iza mpuze nawe. Chude, Yo, gutemo pase? pase y'iki? Ndahwereye. Oya. Inshuti bushuti. Umva, erase.